Tawar kasalam ben KARBI long along lake kaparlo Japan Meghalaya Sarkar sayamo kedeng. Wildlife Sanctuary aputhak socheng dhenta lapen Duar Baguri constituency arat CM aphan pinpura lok kapajir. Dena rong ahawar rong kilan timung arong break jam sadlang deng kiun tanga tumapan karcho mai kangni. Kardom KARBI prime time abirta thanbang nili tharwe chisong deron non bir tang ton pen RJ tham. KARBI long along lei puthot Meghalaya Sarkar atum tawar kaselam pen long lei kachirai Japan patir pipon lelo. KARBI long along kido arleng githe kachikrong abang pubang phiatum KARBI long along lei bang apan chujeng badjer along lei ta pipipu kaningje kong aporahut KARBI long arlo tawar kaselam pen si Meghalaya Soratum long lei kachirai Japan non malom kamamo patir pipon. West KARBI long jerikedeng thanang kang Borata hawar moikropen kilometer hinialong tawar kimi kasalam pen non malom long le kachirai kam dode sang se son si thekpon long arnia por kido hot KARBI long asor ing bip charchak tunok ver pulote KARBI long along le kilometer der kepalong le adangke Meghalaya parlupon detpo baithalang sopen jesoning hia berta cut news. Searching dhenta lapen Duar Baguri constituency arat pai kunini pai trok arni KARBI ngoten mas council a CM tuliram rong hangapan pinpora lo pajerpen wildlife sanctuary bilong lepusi kam kepon. Searching dhenta lapen Duar Baguri constituency along wildlife sanctuary kibiji apan ingnam raikomasai kampen kachepari deng akamamo ingto nang jipusi constituency hini arat KARBI ngoten mas council a CM tuliram rong hangapan ipak pinpura lopen pachini. Lai hini constituency along Kajironga National Park kapaking pen wildlife sanctuary kibiji alam pawi mate cancel nangpo. KARBI long arlo Kajironga National Park bilong pu alam 1997 aningkan KARBI long temes council pen Assam Sarkar apan pachini tanglo. Wildlife sanctuary kibiji alam ke la constituency hini along kido akarbi apan katerek lapen kapasik sakji pu apan anchot lopusi rongasor pinpura lo along ningje. Pai kunini pai po arni ada porpai trok sira achitema porpen rongkelan riswejang aterang pen chepater piponsi non pen pong pliang ding ingdeng kep higher secondary graduation post graduation asat lang along kiun dun ariswejang atumpan karchu ponamai mission pen pachun pon. Jaimek ating pen karchu ponamai long aprang si rongkelan riswejang aterang amai pu komol rong pipen lama pangjarpon dunmai pi basa pi timung pipen karlitang atumapan milur kaisi minit siya poran kachikimo asay pado apitu klimso mara tumapan kapanong si kapre kapatu kachipate asay ta dengpon rongkelan riswejang amai pu komol rong pipen mai kachari pon amai long kongchun bang govin milik pen mai ke phalam the jaipon bangso mai long aluisar po man pen dena rong MPHC Dr. Sarsinging hi manpeng aluhi tumpreng HS school principal longsing timong phapang jang aluhi diet accountant dipu ronsing teron kachupapon aluhi KSA Harogat Regional Committee KSA Denarong aro lapen pinangan kithegeding atum chetong dun sadlang kiuna tumapan karchopon along ingdeng kepa sadlang kiun dun kadogawe bang kep HS sadlang along pen bang crazy graduation satlang pen bang po lapen post graduation na satlang along pen inuda tumapan mission pen karcho asay deng pon. Nagaung District KARBI Student Association NDKSA pen pai kunini pai trok arni Nagaung DC asai hema thengno gonta phodharna inglisi sonia puthak khamkepon Congress kikia hut surihini rakep aningkan pai kunini pai thongkep arni in dresswar teronapan maipu batsi Amri KARBI Development Council akimi senglo Kitching hut ke meo bonta surihini rak kreke thompen krepli lapen surihini rak krepli pen krepon ingkan kuti krepli ra
lak ingko ya tangka mai puteron chupang lim detlo অসম ৰাজ্যিক ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ আৰু লগতে আমেৰিকাৰ প্ৰতিটো দুৰ্নীতি এইটো কাৰণত আমি আজি ইয়াত অনশন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ যিটো অসম ৰাজ্যিক ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন পাঠ্যক্ৰম বিধেয়কে এই ক্ষেত্ৰত যদিহে কাৰ্যকৰী হয় তেন্তে আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰে কাষে থকা বিশেষকৈ সোণাপুৰ এৰিয়াত যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্বি ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক আছে লগতে খিলঞ্জীয়া জনজাতিৰ বসবাস কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিজৰ ভূমি চৰকাৰী কিছুমান প্ৰকল্পৰ নামত প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ নামত তেওঁলোকৰ ভূমি হেৰাবলগীয়া হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু ২ নম্বৰ কথা আমেৰিকাটোৰ পৰিয়ালত ইমানখিনি দুৰ্নীতি হৈছে আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দেশৰ তেজন ডাঙৰীয়াৰ বছৰেকৰ নেতৃত্বত ইমানখিনি দুৰ্নীতি হৈছে প্ৰায় ১৪ কোটি ৩০ লাখ টকা গতিকে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা কৰি তদন্ত কৰি তেওঁলোকক কাৰায়ত্ত কৰক আমাৰ সেইটোৱে দাবী গতিকে আজি এইখন অনশনৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি আঙুলিয়াই দিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত যদি তেওঁলোকে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ বাধ্য হ'ম lesi sorkar pentangka kachupang limalam tarlip nangji halapo amri KARBI along lean Guwahati rong supi kipang kangalong NDKSE pen chedondun thekte lapen chedondun de pusi dharna kangnian de malong kataram sininglong le par om nomnalam so por bhandhi na pharman birta moington ponik sene Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason selam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng
Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputot birta longwang tulo. Bogojan police station ang kang dilojan along ihumakulat men make chodet ajok injured hang lupusi kadnyo sa perang kepen birta nang pali. Birta kalong do na tengke pai kuni ni pai trok arni kang sampor pai pomalom si make chola pen lagi sido kai ahor mo anam nahok lupusi hempu mongol thang chupen chethan. Kachirok tok arada tumpen mika pameba tumapan hangsi ademalong an pali dampen mi pameb damlo. Lapen halapu Bogojan police at tumta birta kalong pen ahok pedalam kapachini Japan adi malong an palidamlo la so kulat meke chohut munita tumke thang thelang pusi chinidur Haroga Town Committee lapen Indian Red Cross Society atumpen pater PC non malom Haroga hawar along kipangtira sai kedeng Haroga Town Committee lapen Indian Red Cross Society atumpen non malom Haroga ahawar along Asonson asai kedeng Rada tumapan isi chirokto kedo thekja pan pura non hejong lethot setame Haroga hiti ang kanglong Swachh Bharat Abhiyan asai pen pacheton dunsi thematic cleanliness drive asai kedeng Labang so asai kedeng ponalong HTC achokomaratum pen chinglok IRCS klembang atum chetong dunsi hiti along Asonson keter bun kakoda chet plastic a chet hei hui arko gar phek pensi hiti la pen kachelenga towar along pangthir ponlo Bini Prime Time News Bank Kelapan si Kang Ton Poniglo lai bom the Card News Channel to me thak me korwang thu